Mizoram Journal ngai thatu zong te chipai kan buk vek a chau United States President election thu boi omek chungchanga Mizo te min tibeng wa thin tu Dr. PC Biaksiam athujiak tuntruma hian kan ngai thau don ani ngai thatanang o mi then kha chon te chena tamaringot boipui mai min lo ti to in karing ma se indo line chang dang akan thei si lova heti taka Donald Trump atan tranem ngai na chan hi pathian thu wang ani contract engemaw mu bei seya ti kan ni lo tin heti taka mizo ring tu ten kan lo tong trai pui tlat theina chan po hi lalpa na tho wang chawani tu man du sakna tlereu kan bei sei lo ti man chuak theilo te kan lo la om thei tho mai mi then kha chuan mani ram ve hun to e America tireng lovin pathian tu cha dang te po hi soi ve tola min tian oma ka hrathiam khop mai ma se pathian tu hi du hun huna du na zon a ve thei ngot lo aman min ve tir ani lo chuan kan thu ani lova ama thu ani Bible history kan chui letin pathian hian hun kata mi pakhat emo nam pakhat emo chunga amit alo fude uthin Mosia hun line Mosia chunga khan lalpa mita futlat Joshua hun line Joshua chunga Davida hun line Davida chunga chu tiang zelin Israel ramzim tea kum thum chung pathian fapa alo kal khan khovel pum a huwa vek tuna hian khovel pum hun in her dang lam me ka hian pathian mitfuk na ber chu Donald Trump le America rama khuan ani tlat mai chu chuan khovel pum le Mizoram hi miron huam hmal veka sual le tha thim le eng indona setena lalram le Krista lalram indona chu America rama khuan ai ngat mup maya chu indona ne na chang zok in khovel chunga ro an rel dona ne Biden an ne na achan chuan khovel pum hi mi thei fal zual mi tlem te kota sa khua po nei theilovin mi maltin zalen na nuai bowin China communist ang deuh din hmuna khovel pum hi dictator chak tak nuai akunanga chu khovel sakol ma huai tur aniang Donald Trump an nena achan ero chuan khovel lian pathian khongaina po sei hun mangin tun aya pathian trina le chanchin thapuan darna boruak zalen ain hong anga communist ram hlo omber China atuchiang Krista ram ajaw donani China communist dragon puina khera independent ram beiseilovin lalpa pathian hian keini mizo te hi khovel puma arong bol turin min choi sang thei jok don ani setana hian hun tlem te chau anei to ti a hailowa chu wangin he indona hian ne na chan ngei tumin aleng chiat thei dan leng chhe in bo chiat thei dan om zong abo cheta buan buana ma se chu atluk chiat na tur alo ni sia an king pui Donald Trump hi pathian bel ruat le hriak thi ani miawa pathian in ahum halna sat ema wangin eng tianga na sa poin eptu democrat thawin communist China thil ti theina zong le tunlai media boom na tin reng mang chung poin achan chezoka an chang meka tuna hian an chan chiat so zia le an tran mun an nei lo zia ringot kan soita ani hi Donald Trump an ka ni don lai liam towa atiam thil ro pui lo thleng thuai tur ati chu tun thleng hian eng tak ni mo ti in mi ten an lain rin sia ka hei hi ani lo mo tia ngai thei thil thleng aum nual to mai pakhan na chuan mitam tak hena ngai damna ape khi ani ome America president khuan sarkar laka thil sual ti te le zel tang hial to te ngai dam theina thui tak kan neya tu hnaya lieutenant general Michael Flynn angai dama tramatana mi thahnem ngai berjinga mi ani le ta tu hnaya mi som panga angai dam le a tu hnai le zuala mi som ni poruk dang angai dam le a
hemi thawm hi eptupol leftist media ten hriain a chuan che zawngin ama le ama a in ngai dam dawn ani ang a chhung kwa a ngai dam dawn ani ang te an lo ti el vela mahse a chhung te tel lovin Republican mi le sa courtin thil sual tia convict to te chenin a ngai dama hei hian grand all party chhung kwa in lung rual na le thaw ho na bo ruak po a siam that pha be sei ani panina COVID-19 hrivenna vaccine mu chu ani ta hi thil lian tham thleng tura tramalo soilok chu ani thei ome doctor thiam te le medical scientist chin chang hria ten hetiang hri mak tak en kol le ti dam theina vaccine hi alo bera po kum thum liam ma chuan be sei thei ani lowang ti in ti hret takin an lo puang lok vel kha ania ma se tama malak na le akai hruina hnuaya thlako chhung lekin vaccine an mu chuak tamaya tama phei chuan in thlan hma ngein sarkarin apompui mana be sia asiam tu te anor ranga ma se in thana achan that pha bik lutu khlawin democrat hawin chel khotlai dan zongin an beiwaka in thlan zo hnuwa an pe ta chawani tuna hian mipui makta duai khatvelin ka ni tlingmang lo chung lekin vaccine an laman to ani adang le chuan ep2 Biden apol te vote ching pendan an muchuak chur mai hi tramatan chuan mu theya thil thleng lian tham ani ve ome New York Long Island atanga in thlandona ballot paper nuai ni singriat sangriat velzet Pennsylvania lama phurtu dak phurtu driver in puanate Georgia state chunga vote diklo illegal vote nuai chuang fe an man chuate tuna Georgia state a thunei tulu ber Senate Judiciary Committee in Biden atlinga an state official ten an lo puan to an sud le mek te vote lemle tak endika thlir sanna vote audit an nei meka trama tlingzoka puan hmaba ko omte Wisconsin state a vote diklo nuai ni chuang zat manga Biden a anoti tinna an state judge ngein anem nge takte Nevada Michigan Arizona Pennsylvania state a vote chingpen an muchwa NTD in a report hi thil thleng lian tham zinga atel ve thei ome Pennsylvania a phei chuan United States Constitution le Anmani State Constitution dan kalin election thunei tu ten dan lovin vote nuai somni paria zet an lo thlak ti mu chu ania drama team te hian Supreme Court a hei hi an king mek ani ti in Eye Opener News Channel in a report Biden lama hian tangta ila kan din mun a boi thlak zok hle ome min dang chep so te mai mual pho thlak do ma se in peto mayang u ti na turani to ani mihring pa ngai dana chuan an zam chetwa an thil ti dan hi an chal changemo thi sualemo an ang to jok an vote ru cons sa te chulet an tok mek ani sia adang le peka chuan mitin ina an soino no martial law puani ani United States Constitution in thunei na bik ape kangin hetiang boina namen lokara hian adu chuan trama hian apuang thei reng to adu le du lowa thu anita tu ma soisel phak ani to lo tun thlenga ala pon lo chan hi mirin phak ba kha ado thei em wang ani aru ka ama do tu bil ba rapo tong kam that taka fakchungin a thla liam thei ani chu ba ka kha in thana khan America melma foreign sarkar pathum Russia Iran le China te anin rol thuk zia hairua lovin man chuin a oma America ti chiatum tu China secret agent te USA a khwan mun tin arukin anin phum chuak vek ani ti DNI report chiang tak om towa chumi awang chuan martial law tluk tho tha nga chak tama hian a special power mangin in thlan thi kholo tu dominion kholman vek theina order a chu a thei rem to ani dananga a thei chung chu lakal ram adua ma se kot lamin an thu le hla an lo ngai thadu silo ati ra khan vote ti chingpen na sa taka om an ti lai khan an ni chuan chu tiang ti chingpen na reng om lo khonge fin fiana chu in nei em ni an tia ma se fin fiana tam tak nen an han thelu chuan an lo en le du der silo an lo tong pong nol top chungin
tun thleng hian Trump a chuan thu neina sang a nei te hi ala hmang du ri lo hemi tel lowa hna kong in hong hi a hmutlang vek nin a lang za ngaina alan tir mek lai hian ep2 CNN fake news te chuan Hitler a anga dictator thu neina hmang angin a che thei ang berin an la pu trala khovela mani ramlal heti taka za lawa musit taka an beiron na sat ang hi Isua Krista bak chu soitu rang khovel history a hian an la om lo ani COVID China virus in kum khat don lai a hrek chau nu chuan America ramro puimi te poin chomdol an lo ngai ve viau to maya chomdol na sum hrom ero anadeu tun maya manatan dollar tu le ding on zakwa hausin a pastor chu president Trump lo rem ti pui turin a do kan aron thlenga he bil turu phek sangruk zata cha hi tu tak tak mainan chialo han bi chian deuh chuan COVID nena in lai china nei lem lo ram sang Burma Bangladesh Pakistan Venezuela vela an project then khat tran puinan te America apo khoi lai institution building sakna tiang vel ania he billion America mi pui jinga dong thei chin mi pakhat zelin dollar zaruk tran puina dong turati ani dollar tu le ding on khat lek poina daya abak dollar tu le ding on zaria somkwa pakwa te chu enga tan zo zai nge anti don ti in Newsmax tu puang tu chuan aron zot khau mai tran puina hi mi pakhatin dollar sang ni tal an don lo chuan kavi to don ti in Trump chuan alo soilok to ani kha Franklin Graham chuan tran ala thar le boka USA ko ran hruai tu te zinga Franklin Graham atluka sang ni som puruka tramatana mi tangkai kha anom chuang lowang ma se sang ni som ni in thlana rinanga traman nena achang tamai lo le mainstream media ten Biden a chakzo kanga anlo vor dar na sate ma wangin Franklin arel rupo an min hiala Biden a tran wang po ni chuang lewin trama chu tlingdon taluanga bumtu ten lo ti zamin doi o alo chuata mai khan USA evangelical hruai tu te atimanga thei to pin an fuya ro arong bo zel na atan poi turani tian sela tholom tho tu te ring tu mi pui ril ru ati na sat ati na chuan a Samaritan pars po akiam duak mayang ti po a hla om hiala chu hrein Franklin a chuan December ni sompok kwa khan thu chuin Donald Trump a tan zia aron chang thlan thar le ta mi ril ru hliam tuam damin om le to ang ti be seila Trump a tran tu Fox News point Biden hi president elect ya an soitak zela wang rungotin tui taka a channel lo thlir thin American mi pui ril runa makta dua engemaw zatin an kalsan pha en tu mi pui an kiam ta ka wangin number 1 din hmuna tangin atla hniam ta duaya thlir tu an tam dana zira sum lalut tam theile hlutna nei an ni sia an tor pha ta ni heti khop phian America mi puya Trump hi atlana ani in larna mutu ten Trump tingle turin an muzel mai pathian thua wanga Trump boipui kan ni wangin politics in dona chungchang a phena pathian a inrol zia mumang le in larna kal tlanga hriat tin na dong tu te thu le hla kan thlau thla thei lo bok evangelical media lama tanga in larna le lalpa o hria chiang taka kan hriat thei chena Donald Trump hian Trump ni na chelle turin an soide uzel ani prophet Silvarasa prophetic ministry nung taka kalpui tu chuan pathianin aruat ang na thok zo turin Trump hian kumli dang khongaina adong le don president hian nena achang reng tua nena changin alo chuak don ti thu December ni somni pakhat khan apuang non le ti prophetic alatin a report he indona hi pathian le setana indona ni wangin thu nei tu le control tu pathianin nena achan thu Daniel Kolinda chuan podcast a December ni sompokwa khan a soibok Traman nena achang don Trump will triumph ti in Mark Snyder a chuan November ni som khan United States President in thlan chungchang prophetic quote channel a alo puang chuak to a tunlaya prophetic ministry lama kalna tak pastor hang konaman a chuan he ramro pui tak president a om tur hi aru ka thlan tlin hi
pathian in min pedon lo hrim atinget nget mai chu wangin tharau atanga hriat na het le chiang taka dona wangin Biden a hi antikong ma ni na chang turin angai tu chin ngai lo reng in la na mutu dang ta point thu chu ama salama kan ta lang nual to a sa pho ringot an ni big lo kan mi zo te zinga lalpa bel nai le tong trai mi te thil mu pani khat lek ta lang vela then zola mi pilal du mi thing tlang nu mol ve tak tong trai reng mai kholaya aw reng mai puin trama hi atling don ilo tha phang nge lalpan pu trama tan mi tong trai ti na selituk a bo ruak don le beitu te hi anwara thlak em ve ma se lalpan ni na chang don ti in a khat tokin min hril renga pitar pakhat atu le fa ten a hming soi chhuwa an khaplat ano pan lai tanga thlarawa hriat tin na dong thin chuan phone in min ron zong chuaka December ni song pari a zir tom ni zang khan amu mangnge in larna ti a sang theilowa jing lamda ni le dar thumin kara chiang takin Biden ate Obama te le an thopui ho te kha tuya anotla a tui hakin an oma an lo chuak thei to si lawa chan tu tur po om lo ti thu hi voi thum ngot min hril to bok Conservative News Channel lun tak mai le en call tu le thupuang tu Dr. Steve Tarlia chuan COVID-19 chom dolna stimulus bill boipuin President Trump chuan a Trump ni na a mang Trump der tolom ati mia mai ole viewer jinga kan channel mina subscribe sak lo te khan min lo subscribe sak ve ngei turin kan ngen chuwa kan video upload te in lo mu ngal zel theinan notification bell kha in metanga ola in da don ya